Yego nibyo koko ubuvuzi nyarwanda bugenda butera imbere, gusa urupfu ruracyari kimwe mu bigize imibereho ya muntu, ntabwo rwavaho. Gusa hari ibikorwa impfu zikagenda zigabanyuka. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu 10 za mbere mu Rwanda zitera urupfu. Aya makuru yakusanyijwe na WHO. Murakaza neza ku Buzima Center. Gendisimi Pacifique. Buzima Center. Your health, our priority. Ku mwanya wa 10 turasanga indwara ya diyabete. Iyi ndwara irangwa no kuzamuka kw'isukari mu maraso, kandi nyuma y'igihe runaka igatuma umutima, imitsi y'amaraso, impyiko, amaso byose byangirika cyane. Iyi ndwara byagaragaye ko mu Rwanda yica abantu 14 mu bantu 100,000. Ku mwanya wa 9 turasanga indwara yitwa cirrhosis. Indwara ya cirrhosis ni indwara ituma umwijima ugira ibikomere kandi ukangirika nyuma y'igihe runaka. Ibyo bishobora guterwa no kunywa inzoga nyinshi cyangwa igaterwa na hepatite C. Iyi ndwara yishe abantu 20 mu bantu 100,000. Ku mwanya wa 8 turasanga virusi itera sida. Tugomba guhora twibutsa ko iyi virusi itera sida nta muti igira kandi nta n'urukingo igira. Kuri iyo mpamvu rero tugomba kujya duhora tuzirikana ubwirinzi bwayo. Iyi virusi itera sida mu Rwanda yishe abantu 22 mu bantu 100,000. Ku mwanya wa 7 turasanga indwara y'impiswi cyangwa se diare. Nubwo iyi ndwara abantu bayica amazi gusa, ni indwara mbi cyane, dore ko ishobora no kuba yaherekanwa iva ku muntu umwe ijya ku wundi. Iyi ndwara yishe abantu basaga 24 mu bantu 100,000. Ku mwanya wa 6 turasanga indwara ya malariya. Malariya yishe abantu 24 mu bantu 100,000. Iyi ndwara kandi na n'ubu iracyagaragara mu mpande zitandukanye z'igihugu. Gusa kubera ingamba zifatwa umunsi ku munsi hari icyo zihindura, harimo nko kurara muri supaneti ikorana umuti, gutema ibihuru bikikije ingo n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa 5 turasanga indwara y'umutima cyangwa ischemic heart disease mu rurimi rw'Icyongereza. Iyi ni indwara y'umutima aho umutima utabona umwuka uhagije cyangwa oxygen bitewe no kugabanuka kw'amaraso ajya mu mutima. Akenshi ibyo biterwa n'uko mu mitsi ijyana amaraso haba harimo ibintu bimeze nka barriere ibuza amaraso gutemba neza. Uko iyo barriere cyangwa plaque igenda yaguka, niko igenda ibuza amaraso gutemba neza, bigatuma umutima utabona oxygen ihagije n'izindi ntungamubiri umutima ukenera. Iyi ndwara mu Rwanda yishe abantu 28 mu bantu 100,000. Ku mwanya wa 4 turasanga impanuka zo mu muhanda. Akenshi impanuka zo mu muhanda ziterwa n'umuvuduko urengeje urugero, kudakurikiza amategeko y'umuhanda, gutwara wasinze n'ibindi byinshi bitandukanye. Abantu bapfuye bazize impanuka zo mu muhanda ni abantu 29 mu bantu 100,000. Ku mwanya wa 3 turasanga indwara ya stroke. Stroke ni indwara ishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Iterwa n'uko igice cy'ubwonko bwawe kitari kugerwaho n'amaraso ahagije. Akenshi ibyo bitewe n'uko mu bwonko imitsi yaho yafunzwe na plaque zimwe na zimwe, cyangwa se urimo kuva amaraso mu bwonko. Iyo ubwonko butari kubona amaraso ahagije, uturemangingo two muri ako gace dutangira gupfa bitewe no kubura oxygen ihagije. Stroke yishe abantu 40 mu bantu 100,000. Ku mwanya wa 2 turasanga indwara zifata mu gice cyo hepfo cy'ubuhumekero. Izi ndwara zikunze kwibasira ibihaha n'inzira zinyurwamo n'umwuka. Ahanini izi ndwara ziterwa n'amavirusi cyangwa se amabagiteri rimwe na rimwe. Izi ndwara harimo pneumonia cyangwa se bamwe bita umusonga, hakabamo tuberculosis cyangwa se igituntu n'izindi zitandukanye zibasira imyanya y'ubuhumekero. Izi ndwara zishe abantu 42 mu bantu 100,000. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, ese wowe uri kureba ino video uratekereza ari indwara yica abantu benshi mu Rwanda dukurikije izo twagiye tuvugaho? Tudatinze reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga impfu z'impinja. Aha turasangamo ingero zitandukanye, harimo nko kuvuka imburagihe, ibibazo byo guhumeka, ubumuga buterwa no kuvuka nabi n'izindi kondisiyo nyinshi. Hapfuye impinja 43 mu mpinja 100,000. Aya makuru tumaze kubabwira yakusanyijwe mu mwaka wa 2019 n'ikigo cya World Health Organization cya WHO. Gusa birashoboka cyane ko uyu munsi urutonde rwaba rwarahindutse,
kuko imyaka 5 ishize ni myinshi. Gusa nitubona urutonde rwakoze muri uyu mwaka ushize nabwo tuzarubagezaho. Nta video yacu irangiriye, mwakoze kuyireba kandi twizera kubana mu yindi y'ubutaha. Ibyo wabikora ukora subscribe kugira ngo n'izindi video tuzajya dukora uzajye uhita uzibona. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ubuzima Center. Your health, our priority.